niba utarakora subscribe kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bize bikugeraho ku buryo bwihuse. Nk'ubu wumve ko iya mbere ihenze igura miliyoni 48 z'amadolari zose. Aya akaba ari amadolari yagura indege byibura enye za private jet zo mu bwoko bwa Gulfstream, ariko zo mu kiragano kitagezweho. Izi telefone uko ari 10 nizo telefone zihenze kurusha izindi zose ku isi. Zihuriye ku kuba zikozwe mu bikoresho by'agaciro, zikoze kandi mu buryo bw'ubugeni, ndetse zikaba telefone zitungwa n'abifite gusa. Ku mwanya wa gatanu turahasanga telefone igura hafi miliyaridi 3 z'amanyarwanda, amafaranga yakubaka ihoteli hano mu Rwanda kandi nziza cyane. Igiciro cyayo ubu igura miliyoni 2,500 by'amadolari. Ntabwo iki kiganiro kibanda ku mikorere ya telefone cyangwa se amateka yayo, ahubwo kirabagaragariza telefone zisumba izindi mu guhenda kuri iyi si dutuye. Inyinshi muri izi telefone zitunzwe na bake, kandi abenshi ntibazi ko zinabaho. Telefone cyangwa se icyuma dukoresha duhamagara kure no hafi, twandika ubutumwa, tukabwohereza, tukajya kuri internet, tukareba amashusho, tukumva indirimbo, cyangwa se tukagikoresha mu bindi byinshi bitandukanye. Imaze kuba kimwe mu bintu by'ingenzi bigize ubuzima bwa benshi bwa buri munsi, ku buryo gutandukana na telefone yawe cyangwa se ukamara igihe utayifite bigutera kumva udatekanye, ukumva udatuje. Iyi telefone yaduka bwa mbere yari igikoresho kinini kandi kiremereye, kiruhanyije gutwara, kitanafite ikoranabuhanga nk'iryo tuyibonana ubu. Ariko ubu yagizwe no ku buryo bushoboka, kandi abahanga bakomeje gukora ibishoboka ngo bayigire no cyane bishoboka kandi hagabanywe uburemere bwayo, kugira ngo ibashe gutwarika neza no kurushaho gukora neza byisumbuyeho. Ari nako barushaho kuyiha ubushobozi bugezweho muri byinshi, nko gufata amashusho meza, gukoresha internet ku buryo bwisumbuye ndetse n'ibindi. Ntabwo iki kiganiro kibanda ku mikorere ya telefone cyangwa se amateka yayo, ahubwo kirabagaragariza telefone zisumba izindi mu guhenda kuri iyi si dutuye. Inyinshi muri izi telefone zitunzwe na bake, kandi abenshi ntibazi ko zinabaho. Telefone abantu bazi ko zihenze cyane ku isi ni ziri muri izi 10 zihenze kurusha izindi tugiye kugarukaho. Nk'ubu wumve ko iya mbere ihenze igura miliyoni 48 z'amadolari zose. Aya akaba ari amadolari yagura indege byibura enye za private jet zo mu bwoko bwa Gulfstream, ariko zo mu kiragano kitagezweho. Twihuse rero, reka duhere ku mwanya wa 10 kuri izi telefone z'ubundi bwoko, turebe uko zirushanwa guhenda. Telefone zitamenyerewe na benshi, kuko no kuzimenya gusa bisaba kuba uri umugwizatunga cyangwa se usanzwe ukurikirana amakuru kuri byinshi. Saveur Jardin Secret White Ice Edition. Iyi telefone igura ibihumbi 120 by'amadolari y'abanyamerika, bivuze ko mu manyarwanda igura hafi miliyoni 130 zose. Iyi telefone yakozwe ikorewe cyane cyane igitsina gore. Ni telefone ifite imitako myinshi kuri yo kandi ihenze, dore ko ifite kara cyangwa se uduce 18 twa zahabu. Iriho diyama ndetse ikaba itamirijwe impu zitandukanye z'agaciro. Saveur Jardin Secret White Ice Edition ikaba iri ku mwanya wa 10 muri telefone zihenze cyane ku isi. Igura ibihumbi 120 by'amadolari, akaba muri miliyoni 130 z'amanyarwanda. Vertu Signature Cobra igura ibihumbi 310 by'amadolari. Vertu Cobra ikaba ifite ishusho nk'iy'ubwoko bw'inzoka izwi nka cobra nyine, ari naho ikomora iryo zina ryayo. Ni telefone ihenze dore ko igura ibihumbi 310 by'amadolari nk'uko twabibonye hejuru. Ayingayinga miliyoni 350 z'amanyarwanda. Iyi ikaba iri ku mwanya wa 9 muri telefone zihenze cyane ku isi. Greso Luxo Las Vegas Jackpot. Iyi ihagaze angana na miliyaridi y'amanyarwanda, dore ko igura miliyoni 1 y'amadolari. Greso Luxo Las Vegas Jackpot ikozwe na zahabu, diyama y'umukara, ibirahure bikozwe muri sapphire, ikaba itamirijwe imbaho nziza z'umukara. Izi mbaho zikaba ari izimaze imyaka 200 zibitse neza. Zikaba ari imbaho zakuwe muri Afurika kera zikajyanwa kubikwa ku Burayi. Ni telefone nziza cyane kandi ifite ikoranabuhanga utasanga mu zindi zisanzwe. Iyi iza ku mwanya wa 8 muri telefone zihenze cyane ku isi. Goldfish Million
ikaza ku mwanya wa karindwi muri telefone zihenze cyane ku isi. Iyi telefone igura $1,300,000 by'amadolari. Ikaba telefone yatekerejwe ikanashushanywa na Emmanuel Gate. Goldfish Lemillion ikozwe na zahabu y'igisoryo ndetse na diyama. Ibi bikaba biyigira telefone itangarirwa na buri wese uyikubise ijisho kubera ubwiza bwayo. Diamond Crypto Smartphone ikaba ikubye kabiri Goldfish Lemillion, dore ko yo igura $2,300,000 by'amadolari. Iyi systeme yayo yubatse mu buryo bwa Windows CE platform. Inyuma hayo ikaba ikozwe n'amabuye atandukanye y'agatangaza. Harimo ibuye rya platinum, rikaba ibuye rikomeye cyane. Zahabu y'igisoryo igizwe kandi n'uduce twa diyama 50. Ariko muri izi diyama hakaba harimo diyama 10 z'ubururu ngo zidakunze kuboneka byoroshye. Ibyo byose rero nibyo bigira iyi telefone igitangaza. Ikaba iza ku mwanya wa gatandatu muri telefone zihenze cyane ku isi. Ku mwanya wa gatanu turasanga telefone igura hafi miliyaridi 3 z'amanyarwanda, amafaranga yakubaka ihoteli hano mu Rwanda kandi nziza cyane. Igiciro cyayo ubu igura $2,500,000 by'amadolari. Ni iPhone 3G King's Button. Wakoze imbata y'iyi telefone ni umunya-Australia Peter Allison. Ni telefone iriho uduce twa diyama 138. Diyama 6.6 zayo ziri kuri home button cyangwa se iriya buto ukanda ugiye gucana telefone. Gold Streaker iPhone 3GS Supreme igura $3,200,000 by'amadolari. Ikaba ikozwe muri diyama 136 ndetse na kara 22 za zahabu. Ibi nibyo bigira telefone iri mu za mbere zihenze cyane ku isi, dore ko iza ku mwanya wa 4 muri telefone zihenze cyane ku isi. Ni telefone ikorwa n'uruganda rwa iPhone, bivuze ko ari yo mu bwoko bwa iPhone. Gold Streaker iPhone 3GS Supreme. Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose Edition. Iyi ikaba iza ku mwanya wa gatatu muri telefone zihenze cyane ku isi, nayo niyo mu bwoko bwa iPhone. Igura $8,000,000 z'amadolari. Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose Edition. Ni telefone ikozwe na diyama 500 zose hamwe na zahabu y'igisoryo. Kuri home button yayo hariho kara 7.4 bya diyama ya pink. Ubu bwoko bw'amabuye ya diyama ya pink bivugwa ko ari amabuye akosha cyane. Izi diyama ziri muri diyama zihenze cyane ku isi. Ibi byo kubikozwe n'amabuye menshi y'agaciro bikaba ari byo biyitereka ku mwanya wa gatatu muri telefone zihenze cyane ku isi, kuko igura $8,000,000 zose z'amadolari, hafi $8,000,000 zirenga z'amanyarwanda. iPhone 4S Earth Gold by Stuart Hughes. Iyi ikaba iri ku mwanya wa kabiri muri telefone zihenze cyane ku isi. iPhone 4 Earth Gold by Stuart Hughes igura $9,400,000 by'amadolari yose. Iyi telefone ikaba ikozwe na diyama 500 ndetse na zahabu ya shasi ingana na kara 22 zose. Ubu bwoko bwa zahabu ya shasi bukaba ari ubwoko bwa zahabu buhenda cyane. Ikirangantego cya Apple kiri kuri iyi telefone gikozwe na kara 53 za diyama. Iyi telefone igizwe n'amabuye menshi y'agaciro ari byo biyitereka ku mwanya wa kabiri muri telefone zihenze cyane ku isi, nayo niyo mu bwoko bwa iPhone. Ku mwanya wa mbere turasanga Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Iyi ikosha $48,500,000 z'amadolari. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond ikaba ariyo telefone ya mbere ihenze cyane ku isi. Ikaba ariyo iza ku mwanya wa mbere muri telefone zihenze cyane ku isi. Igizwe na diyama nyinshi zitandukanye ziri mu ibara rya pink ndetse n'ibuye rya platinum. Ifite kandi na kara 23 za zahabu y'ubururu. Iyi zahabu ikaba ari zahabu igora kuboneka kandi ihenze cyane. Iyi ikaba ari telefone ifite uburyo bukomeye bwo gucunga umutekano wayo bwihariye, ku buryo kuyiba byasaba abajura badasanzwe kugira ngo bayiheze burundu. Ubwo nateguraga iyi nkuru, iyi telefone yari ifitwe n'umuntu umwe ku isi, bivuze ko utunze iyi telefone ari umuntu umwe gusa. Izi telefone uko ari 10 nizo telefone zihenze kurusha izindi zose ku isi. Zihuriye ku kuba zikozwe mu bikoresho by'agaciro, zikoze kandi mu buryo bw'ubugeni, ndetse zikaba telefone zitungwa n'abifite gusa.
Twihuse, reka tugaruke kuri telefone zihenze ariko zitunzwe n'umubare munini w'abantu dukorana cyangwa se duturanye, cyangwa se inshuti zacu. Harimo iPhone 15 Pro Max ya Apple igura amadolari 1,200. Samsung Galaxy S23 Ultra yo igura amadolari 1,400. Google Pixel 8 Pro igura amadolari 1,000. Ikaba telefone ya Google. Huawei Mate X3 Foldable igura amadolari 2,000. Xiaomi 13 Ultra igura amadolari 1,200. Izi telefone zose zikaba zihuriye kuri tekinoloji yisumbuye, gufata amafoto meza, gukoresha internet yihuse n'ibindi abantu bakenera gukoresha telefone zabo. Ibi byose nibyo bizigira telefone zihenze, ariko usanga akamaro kazo kadatandukanye n'izindi telefone izi zisanzwe, nko guhamagarwa ndetse no kohereza ubutumwa. Ubundi niko kamaro ka telefone kibanze. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva. Niba utarakora subscribe cyangwa subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.